Umutwe wa FCM23 ushobora kwitangaza nka leta yigenga iri gucungana na Tshisekedi. Ibi ngo byagenze bite rero? FCM23 yateguje ko izahita yitangaza nka leta yigenga mu gihe Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo azaba atangiye urugendo rwo guhindura itegeko nshinga kugira ngo agume ku butegetsi. Ibi rero ni byatangajwe n'ikinyamakuru Jeune Afrique ubwo cyavugaga ko cyavuganye n'abantu nyine bo mu mutwe imbere kwa Tshisekedi, bo mu mutwe imbere muri M23, aho bavuze ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi naramuka atangiye urugendo rwo guhindura itegeko nshinga bazahita bitangaza nk'abigenga. FCM23 rero yatangaje ibi mu gihe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyine murabizi ko hakomeje impinduka nyinshi ku ngingo yo guhindura itegeko nshinga. Abatabizi rero bamenye ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi amaze igihe mu bukangurambaga bwo gushaka guhindura itegeko nshinga kugira ngo abone uburyo yiyamamariza manda ya gatatu, ndetse ibi byaje no guteza intugunda imbere nyine mu bashyigikiye Felix Antoine Tshisekedi, abagize Union Sacrée. Ni ibintu byateje intugunda nyinshi cyane hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane muri Kinshasa, kuko nyine abari mu nteko bateranye amagambo. Ibyo abantu bagiye babibona ngo nyuma yuko Perezida Felix Antoine Tshisekedi rero agaragaje ko yifuza kurihindura kugira ngo azemererwe kwiyamamaza muri manda ya gatatu, nibwo FCM23 isavuga iti naramuka bikoze rwose nta gihinduka nta gisibya. FCM23 izahita yitangaza nk'igice cyigenga, cyane cyane ubwo nyine bavuga kira gice cy'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kirimo Nord na Sud Kivu, ndetse utibagiwe n'ibice byo mu ntara ya Ituri uzamuka hariya hejuru kuriya. Ngo ningingi cyakora igikomeje kwamaganirwa kure n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe barimo na FCM23. Moise Katumbi ndetse n'umugabo witwa Denis Mukwege nibo bamaze igihe n'ubundi bakora ibi bintu byo kwamagana ko Tshisekedi yakiyamamariza manda ya gatatu, ndetse barwanya ibi bintu byo guhindura itegeko nshinga. Ngo rero mu rwego rwo kugaragaza ko batashyigikiye ko perezida uriho yakwiyamamariza kuyobora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri manda ya gatatu, ku munsi w'ejo rero abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi, ubwo ni ku munsi w'ejo tariki ya gatatu z'ukwezi kwa gatandatu nyine k'uyu mwaka wa 2026, bahinduye umujyi wa Kinshasa umujyi upfuye cyangwa se ville morte, kubera ko bagumuye ndetse banahamagarira ababashyigikiye kutagira igikorwa na kimwe bitabira, yaba ubucuruzi cyangwa abatwara abantu mu mataxi. Mbese umujyi wa Kinshasa wari umujyi ukonje wakorerwagamo gusa n'abavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi, ariko abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe bose bari bamaze gutangaza ko rwose ibintu byo kujya gukora transport, gukora ubushabitsi busanzwe bagomba kubihagarika kugira ngo bacubye nyine bagaragaze, mbese ni mu buryo bwo kwigaragambya kugira ngo bagaragaze ko badashyigikiye guhindura itegeko nshinga. Amakuru aturuka rero mu mujyi wa Kinshasa yemeza ko urujya n'uruza rw'abantu rwahagaze, ndetse ibikorwa hafi ya byose nk'iby'ubucuruzi nyine nk'uko rimaze kubivuga, amashuri ndetse no gutwara ibintu n'abantu bikaba byose byarafunze imiryango. Ibaze nawe kuba ubucuruzi mu mujyi wa Kinshasa butarakozwe ku munsi w'ejo, bibaze ko amashuri atigeze afungura. Ibyo byose no kubera ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi yaritsimbaraza avuga ko ashaka manda ya gatatu, ngo mbese ngo ni manda yo gusoza, si na manda yavuga ko ashaka manda, ahubwo ngo ni ukugira ngo asoze mission, ni gahunda nyine yo kugira ngo bizarangire FCM23 ayirukanye hariya, bizarangire ateye u Rwanda nk'uko akunda kubivuga. Mbese ngo ni mission yihaye, ndetse yanatangije amadiskuru mbere. Murabizi ko yari yatangiye kuvuga ko ngo igisirikare cya hariya rwose cyo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ubwo ndavuga FARDC, ari igisirikare kidashoboye, igisirikare cyacitse intege, igisirikare mbese kiri aho ngaho cy'inzererezi gusa, atari igisirikare gihamye. Ariko yaje kwisubiraho mu minsi ishize avuga ko rwose igisirikare cya FARDC yari yagihaweho amakuru atariyo, ahubwo ko ashaka kucyubaka akakigira igisirikare cy'umwuga, ndetse
nyine akagigira igisirikare gikomeye nk'uko ababishyira ku rutonde baguma kuristinga Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko ariyo ifite igisirikare gikomeye muri aka karere. Ariko ibyo byose abikora kugira ngo abamushyigikiye abasirikare batamwumva neza bumve nyine ko afite mission yo kuza gukora ku buryo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yayisubiza ku murongo. Ibyo byose bizamukundira, reka tubihanga amaso. Perezida Felix Antoine Tshisekedi kandi ngo azasoza manda ye mu mwaka wa 2028, ngo ari kugerageza kwiyamamariza kuyobora Kongo Kinshasa nanone muri manda ya gatatu, mu gihe rero abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe bamushinja kuba ntacyo yigeze ageza kuri iki gihugu mu myaka 6 amaze akiyobora. Perezida Felix Antoine Tshisekedi yagiye ku butegetsi n'ubundi turabyibuka mu mwaka wa 2018 ahawe ubutegetsi nyine na Joseph Kabila, umuhungu nyine wa Laurent Desire Kabila, nawe wari waragiyeho asimbuye Mobutu Sese Seko mu 1996. ubwo Kabila yafashe ubutegetsi, ubwo ndavuga Joseph, nyuma y'urupfu rwa papa we Desire Laurent Kabila. Ubwo Kabila yayoboye kiriya gihugu imyaka 18, igihe ubwo rero ikigaragara cyo nuko Tshisekedi ari gushaka kugera ikirenge muke nawe akaba yayobora indi myaka nyine yiyongera kuri 6 amaze ayobora, mu gihe abamushinja batavuga rumwe n'ubutegetsi bwe bakomeje kuvuga ko rwose Perezida Felix Antoine Tshisekedi nta kintu na kimwe yigeze akora kugira ngo abe yafasha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gutera imbere, ahubwo ko ibintu byakomeje gusubira inyuma ndetse imitwe yitwaje intwaro ivuka ku bwinshi. AFC M23 rero ngo yahisemo gufata intwaro igahangana n'ubutegetsi bwe. Yamushinjaga rero gukorera abanyekongo bafite inkomoko mu Rwanda ndetse n'abavuga ikinyarwanda muri rusange. Abo baturage baba hariya rwose muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, yabakoreye ubwicanyi ndetse aranabaheza mu gihugu. Ndetse ubutegetsi bwa Felix Antoine Tshisekedi bubakorera ivangura rishingiye ku moko, ndetse ubutegetsi bwa Antoine nyine ngo bwazanye ikene wabo gusahura umutungo w'igihugu, ruswa ndetse no kuba yarananiwe gukemura ibibazo birimo ubukene ndetse n'umutekano muke ugaragara mu bice byiganjemo uburasirazuba bw'iki gihugu. AFC M23 kuva yakubura intwaro mu mwaka wa 2021 ntabwo yagiye ivugana ndetse igerageza no kumvikana na Felix Antoine Tshisekedi, kuko igihe cyose babigerageje buriya butegetsi bwakomaga kubagabaho ibitero. Dore n'ubu muri Minembwe rwose, muri Minembwe, muri komine ya Minembwe, ubwo ni mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, haramukiye n'ubundi ibitero drone rwose z'ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse n'ihuriro rirwana ku ruhande rwa buriya butegetsi bwazindutse zirasa ku baturage bahari Minembwe. Mbese umuriro n'umuriro. Gusa icyo wamenya nuko AFC M23 mu gihe cyose Tshisekedi yatangaza ko nyine yongeye gushaka yatangiza referendum, ubwo ni kamarampaka, no gutora yego cyangwa oya, bemeza ko itegeko nshinga rihinduka cyangwa se rikomeza kuba uko riri kugeza ubu. Mu gihe byaramuka bibaye itegeko nshinga rigahinduka, rikemerera Perezida Felix Antoine Tshisekedi kongera kwiyamamariza kuyobora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo inshuro ya gatatu yikurikiranya, AFC M23 bidasubirwaho yahita yitangaza nk'iyigenga, nk'igihugu kigenga. Ubundi tukareba muri procedure kugira ngo igihugu kibeho bigombera iki. AFC M23 biragaragara ko hari intambwe yamaze gutera iganisha ku gihugu, igisigaye gusa no kubona ibirango, asanga nabo babifite. Ikibazo ariko batarabishyira ahagaragara, hanyuma bakabona rero n'indirimbo yubahiriza igihugu cyabo, kubera ko na nubo mu birori bakora n'ubundi bakomeza kuririmba indirimbo nyine yubahiriza igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Urabona ko ni darapo bagikoresha, ni darapo n'ubundi abikinshasa bakoresha. AFC M23 yashyizeho abacamanza, AFC M23 yashyize ifite ubutegetsi rwose buhamye, ifite igisirikare, ifite igipolisi, ifite abacamanza. Ikintu cyonyine ibura nuko ibura perezida nyine comme perezida d'etat, perezida w'igihugu. Uretse kuvuga ko wenda Bertrand Bisimwa cyangwa